Ekitabo kya Isaaya eshura 30 ebyokutiisa bari kukwatanisa na Misiri. Mukama nagira ati abaana abagome baryareba enaku abehanuuza aha bandi batanyehanuuzeho abaragaana endagaano konka etari y'omwoyo gwanje ngu babone kwongera ekibaha kindi abari kwimuka kushuma Misiri batanyehanuizeho ngu besigye amaani ga Faraho basherre obwegamo mu kiicuucu kya Misiri. Nicho ago maani ga Faraho garibakwasize enshoni n'okwesiga ekiicuucu kya Misiri kukaba okuhemuka kwanyu. Ahabwo kuba banyiginya be n'obarabe bari Zowani n'entumwa ze zihikire Hanesi baryahemuka ahabwo kuba baryashanga bari abantu abatari kubaasa kubagasira kandi abatari kubaha bwezi n'obuga kuba amagoba kureka abo kubahemura no kubajumisa. Ekinabi yahanuire aha nyamishwa zo muri Negebu nibaraba omu nsi y'akabi n'obusaasi erikurugwamu entare y'enkazi n'enshiija erimu encwera n'enjoka z'obushegu oburi kubabirira bahekiise endogoyi by'obutungi bwabo batiire ebintu byabo aha mabango g'engamira nibaza omu ihanga ry'abantu abatari bagasira. Ahakuba obuhwezi bwa Misiri tibwine mutambo kandi n'obusha nikyo ndikugyetera izina Rahabu oshutami konka. Hati genda okihandike aha kishate cy'ibumba okihandike no mu kitabo kibe eky'obunaku oburiija kigume kibomesereze ebiro byona ahabw'okuba n'ihanga eriri kugoma abaana abari kubiiha aboojo abari kwanga kuhurira ebiragiro bya Mukama abari kugambira abahanuuzi bati mutareeba bakagira abaana be bati mutatuhanurira ebishikire kureka mugume mutugambire ebyorobi muhanure eby'obugobya mutuhigize muturugye omu maisho tituri kwenda kugaruka kuhurira eby'orikwera wa Isirayeli. Nikyo orikwera wa Isirayeli ari kugirira ati ahabwo kugaya ekigambo eki mukesiga okuhata n'okwehabagiza mukaba nibyo mwayegamira okwo kutahikirira kuryababeera nk'ekisiika kiringwa ekishatukire ekiri kugogoma ekiri kugwa eky'okugwa kwakyo kubahwaho naho mu kaanya kakye kandi kiryayatika nk'enyungu y'ombumbe kweyatika akagyata atari kugibaririra n'ahangusyo zaayo hatasigareho rwakugwisa omuriro mu mahega naro rw'okutahisa amaizi omu iziba. Ahakuba oku nikwo Mukama Ruhanga orikwera wa Isirayeli yagizire ati omu kugaruka n'omu kuhumura nimwo murijunirwa omu kutuuza n'omu kwesiga nimwo amaani ganyu gariruga konka mwangire mwagira muti ngaha nitwija kungira aha mbaraasi kwokwo muryahunga muti nitwija kungira aha mbaraasi zirikwiruka munonga nahabwekyo abari bakurata nabo baryaba bari kwiruka munonga. Abantu 10 baryahunga okangisa k'omuntu omwe abantu 5 kubari bakangisa muryahunga okwisya obu murisigara muri nk'ekiti kisimbirwe aha mutwe gw'orushozi nari nk'ekiti ky'orurango kisimbirwe mu kibungo. Nikyo Mukama aritegereza ngu abagirire embabazi kandi nikyo ariherwe ekitiinisa ngu abagirire esaasi ahabw'okuba Mukama ni Ruhanga oky'emanja z'oburyo abari kumutegereza boona biine omugisha. Emigisha y'Abisirayiri ey'omumbere biriija. Iwe ihanga rya Sayuni we eritwire Yerusalemu torigaruka kurra kwarihurira iraka ry'okutaka kwawe taribura kugirira mbabazi kwari kuhurira aryakugarukamu kandi Mukama n'obu arikuha ebyokurya by'obusaasi n'amaizi g'okubonabonesibwa orikwegyesa tarigaruka kweshereka kureka amaisho gawe garyaguma gamureebe kandi kumuritoora aha mukono gwa buryo nari aha gwa bumosho amatu ganyu garyaguma nigahurira ekigambo nikibareetwa enyuma nikigira kiti ogu nigwo muhanda mube nigwo mwahamya kandi muryashiisha ebishushani byanyu ebizirwe ebishwekirwe feeza n'ebiheesirwe ebishwekirwe zaabu muryabinagira kimwe nk'ebintu ebisiisikiire mubigire muti murugyeho embiba y'imuri biba aryagwisize enjura kandi ebimurihinga omu itaka biryayera bibe bingi
omu biro eby'amasyo ganyu garyarire omarisizo mahango ente n'endogoyi ezirikuhinga ziryarya ebyokurya ebirimu omwonyo ebiheheziibwe engari n'entaara ah'izooba ry'okwitirwaho bingi eminara kwerba neeshenywa orushozi rwona oruringwa n'ekibungo kyona ekiringwa biri aho imintikamu emigyera n'enshuro z'amaizi kandi ah'izooba eri Mukama rishemberaho obuhuta bw'abantu be akaba akiza ebihonoka by'enkoni ze okwaka kw'okwezi kuryaba nk'okujwa kw'izooba n'omushana gwaryo guryayeyongyera emirundi 7 gube nk'omushana gw'ebiro 7 okucwekyerezibwa kwa Asiriya. Reeba izina rya Mukama nirrugahare niryaka n'ekiniga kye omwika mwingi ogurikucumbuuka. Eminwa ye ijwire okugubwa kubi n'orurimi rwe ruri nk'omuriro gurikurya busha. Orwoya rwe ruri nk'omugyera gushandiire ogurikuhika omuntu omu bisya kushungura amahanga n'orugari orurikucwekyereza n'okuta omu nshaya z'amahanga orukoba orurikuhabya. Muryayeshongore ekyeshongoro nk'ekibeshongora nyekiro aha kiro ky'obugyenyi oburikwera. Muryagira omuhimbo omu mutima nk'ogw'omuntu oine omukuri orikuza aha rushozi rwa Mukama aha rukiri rwa Isirayiri. Kandi Mukama aryahuriza iraka rye ry'ekitiinisa. Ayorekyere okuteera kw'omukono gwe omu kiniga kye kingi n'omu kirimi ky'omuriro gurikurya busha n'eshato n'eihunga n'orubaare. Abaasiriya emitima eryabaho omunda ahabw'okutiina iraka rya Mukama kwaribateera n'enkoni ye. Kandi kubariba nibabateera enkoni ezi Mukama ariragiira kubateera haryabaho okuteera amataari n'enanga aryabarwanisa naatigita omukono gwe. Ahakuba Tofeti ekateekateekwa okurugiira yateekateekerwa omugabe. Mbwenu Mukama agigizire mpango kandi ndingwa yaba ekikomi ky'omuriro gw'enku nyingi kandi omwisyo gwe oguri nk'omugyera gw'obuganga bw'ekibiriiti nigwo guhatweka.